nakon duže pauze imamo i u Hrvatskoj Kostajnici Noć muzeja. Posjetitelji će moći vidjeti sobu Antonije Jozičić sa njezinim originalnim stvarima. Biće radionica Esperanta jer je naša Antonija bila esperantistica i mislim da ćemo se svi dobro zabaviti. Učeničku zadrugu smo nazvali Antonija Jozičić u spomen na učiteljicu Antoniju Jozičić i sad je nekako kratko vrijeme od kako zadruga djeluje aktivno i nadam se da ćemo promicati kao učitelji i kao učenici Antoniju Jozičić i Hrvatsku Kostajnicu. Ja sam nasljednica od Antonije Jozičić, u stvari ne ja nego direktno, nego moja teta koja je mene odhranila i ja sam odrasla u toj kući gdje je živjela Antonija Jozičić. Tako da sam sve njene stvari, slike i jako mnogo čula priče o Antoniji Jozičić. Njene ručne radove sam dosta kopirala i te sam njene uspomene evo uspjela sačuvati poslije ovog rata da imamo što da prikažemo malo Kostajnici. Stoji već više od 150 godina masivna dvokatnica, pomalo oronula izgleda, sa polumračnim širokim hodnicima. Ja samo po priči znam, moja tete bila je jako pedantna, volila jako ručni rad, Esperanto je bio isto jako važan i nije se udavala, zato je moja teta naslijedila to, nije imala potomstvo iza sebe, a posvetila se bila učenicima, jako je bila pedantna profesorica, predavala je njemački, ručni rad i hrvatski. Da je bio poznati hrvatski pedagog, da je bio ravnatelj u ovoj školi, da je jako volio Kostajnicu i puno učinio za sve nas. Napisao je više od 40 knjiga pedagoške tematike. Esperanto je međunarodni jezik koji služi za sporazumijevanje među različitim narodima, nacionalnostima, ljudima iz različitih država. Prvi udžbenik Esperanta je nastao 1887. godine, inicijator Esperanta je Lazar Ludwig Zamenhof. On je bio poljski liječnik židovskog porijekla i anegdota jedna kaže, kad je on živio je u gradiću Bjalistok u nekadašnjoj carskoj Rusiji, danas je to gradić u Poljskoj. Kad je vidio 3 čovjeka na tržnici kako se svađaju i svi su govorili različitim jezikom, znači to su bili jedan Poljak, jedan Židov, jedan Rus. I onda je on došao, to ga je potaklo na ideju što bi bilo kad bi ti ljudi svi govorili jednim jezikom, to je ovako danas utopistička ideja, ali evo to je njega potaklo da napravi neki jezik, planski jezik. I Esperanto je jedini od svih tih planskih jezika koji je recimo preživio do dan danas. Ljudi se i dan danas razgovaraju, dopisuju na Esperantu, susreću se. Evo svaki dan se u svijetu događa jedan susret na Esperantu neki. Školovala se u Petrovaradinu i Brodu na Savi, a za učiteljicu se osposobila u Zagrebu. Milostiva, ljubim ruke. Samo se udobno smjestite, s radošću ćemo vas slušati. Hvala, dragi mladiću. Da, davno je to bilo. Došla sam kao mlada učiteljica u ovaj preljepi i bajkoviti gradić. Očarala me ljepota une i djeda i cijeloga Pounja. Ispričajte ovu priču svima. Koliko takvih priča krije ovaj preljepi gradić. A dio toga možemo i zajedno razgledati. Hvala vam što ste nas pozorno pratili. Uživajte u razgledavanju.
Antonija Jozičić je, ne mogu reći naša Kostajničanka, ali je došla u Kostajnicu po službi, bila učiteljica i ona je, kako je bila onako svjetska žena bi se reklo, ona je saznala za Esperanto. I 1912. je otišla na kongres esperantista u Krakovu, to isto današnjoj Poljskoj, i tamo se zarazila Esperantom. I šta će ona sad napraviti? Kad se vratila u Kostajnicu, ona je prevela knjigu, bila je inače učiteljica Antonija Jozičić, ona je prevela knjigu jedne svoje kolegice, učiteljice, na Esperanto. Inače, knjiga u originalu se zove Ispovijest, a ta kolegica učiteljica se zove Milka Pogačić, odnosno zvala se, a Antonija je to prevela na Esperanto i svojim sredstvima financirala da se ta knjiga izda i piše na toj knjizi, imaju sačuvani primjerci, 1913. u jednoj maloj Kostajnici knjiga na Esperanto. Koji je još značaj sad te knjige i kako je ta knjiga prevedena na kineski? Prva knjiga u stvari prevedena sa hrvatskog na kineski i to pomoću Esperanta. Znači, Antonija kad je izdala tu knjigu, onda je ona svojim prijateljima, svojim novostečenim prijateljima tu knjigu odaslala svugdje po svijetu i došla je ta knjiga u Kinu kod jednog siromašnog studenta, ali koji je bio isto tako zagrijan za Esperanto i onda on došao na ideju, znači prošlo je vrijeme dok je ta knjiga putovala, od 1913. kad je izdana pa do 1931. kad je prevedena na kineski. Eto, prošlo je neko vrijeme, ali je Esperanto bio jezik most, znači taj siromašni kineski student je preveo prvo knjigu sa Esperanta na kineski, a Antonija je sa hrvatskog na Esperanto. Esperanto je tu bio jezični most, što je i dan danas. Eto, i sad možemo reći da naša mala Kostajnica brojem stanovnika, ali je važna iznimno jer je prva knjiga, možemo reći, sa hrvatskog prevedena na kineski pomoću Esperanta. Može, evo i o posteljini. Gledaj, ovo je sve njeno, ovo je ona radila. Ovo je ručni rad njen. Njene su košile, ovo što ima njen monogram. Ja to mogu dokazati da je njeno zato što je ona na sve stavljala monogram. Jako je bilo bitno monogram. Gledaj, snimi ako možeš ovaj monogram. Vidi kako je lijepa, Antonija Jozičić. Jel možeš ovo snimiti? Vidiš? Gledaj, takav isti ti je monogram i ovdje na ovome. Gledaj, na svim dijelovima ovima. Ona ima čak na... Gledaj, ova mala djelica. Kakva je, a tu na čošku ima njen monogram. Samo ja od sad više ne vidim. Čekaj, od ovdje, molim te, još ovo snimi. Ovo je sve njeno. Ovo je, gledaj, ovo ti je jako interesantno. Njen spomenar. Evo viš. Ovo su njoj učenici u školi. To sam ja uspjela se čuti. Veče. Viš, ovdje ona ima svoj pečatnjak, samo, gledaj, izrađen njen pečatnjak, ovo je njen bio pribor za pisanje. Evo je. Vidiš, u tom albumu je ona i njena sestra. Ovo je plastron na košulji i njen monogram. Vidiš, Antonija Jozičić isto. Evo, viš to takve radove ona izrađivala. Prvi je život u radi je spas, jel piše? To je bio njen moto života. Ovo je za ručni rad. Pričvrsti se na stol i radi se ručni rad. Jako puno imala ovih rekvizita za ručni rad, međutim to je u ratu dosta nestalo.